Buenas san hafa dai kumbidam juta lu gini zamat tu dongkululu na ben benido para hamzu gini gi quintus guahan no zanu guahu second conception magufu sama kumbida juta lu bebe quintus gini didi dia tigefan na conversation para tsogi pagu lo mala data na ai didi nu gitu mai manus ti na hasu za pura sia opinion ginin guahu gilin ni usia za gini utata tai gaigizo gi you might say gaigizo gi media na banday gini zanul lamigay na istorya kita kung kada dia pudi malabida siya gini ni otru na tawtawi stay otru za kumun hasutati ni pertasangan ni samuruta mangkos bani do switch sa jige espiritu ni nafa malik tori tempo e respeto tori tempo manggayi lonto fa madilingus tazu pesu hasune angin perta atan eno tisina tagosa julo nisita ta sen atan eno da manu perta analisa ni pro na tungwet masa fagwagwa za estina nu topiku ni bebe sanga sa history para hanzu ni IT historia which is story it's history historia gi utuga di stigini gi finu in litera za maila de usanga na stilingnya wini nu utai tai podadzu hungu podadzu masangonyu podadzu guahu adzu pestamano nei para ta record historiamu kada masya hafa unsogi masya kada hafa unsangan itzigi historiamu gilina lamu ipuntu gini haji mas malik perusinangan historiamu kuno hagu bula siapa guta hasu I manamku pagu za masangangan ni historian niya za gona beahina nu timasya sana su apa gwa guhina tempo za historian niya gona baina nu makes you wonder no gona baina ni na man ode detail mo apa zona tai guhi pues ipuntu mas ni bebeu sangan gini hafa historiamu afata malago mutamano para un mahasu ang gintay gusta gini gihulutano hago mas preciso hago mas person of interest para ifamilya mo lanya lane si tatangkin sa atsogi esti para hafa una kumpli mas por matega gi fedena na plego gi gazeta para inanma por masaksangan gi radio but television lo hago ibidamu sa izige mas preciso sa para ifamilya mo pestamano para un mahasu ifamugon mo man mamayla na tempo para siya is near future hafa bidadamu hafa itibidadamu izige mas preciso para ifamilya para mahasu gisentu mid or rather sentu anos na tempo gusto pago 24 jupat 5 na henerasyon tau mudong si neti ni netu no great grandchildren at peranzo nito kumomprendi afamon ang ginenya nani ginen manu magi sento anos na tempo tati haji si tata gihi na tempo haji si nana gihi na tempo izgi pagutariatas tu estini para tugi istoriata tugi istoriamu hagu unsangan ni istoriamu pago na tempo esti technology ni muzang ni iPhone ni iPad ni computer sinya matatsingo didi un rakto zon sangan magahit hafat tu may mamanumo na ilina namu za u na ato tisti zan adisya imalabida ni tae kumogi inews gi gazeta zan adisya mampus babas yan na artikulu manuhuzong gini ni gazeta zan ni TV zan ni radio ni esti tao siya ni manmasaki mamuno man rape man kidnap tegano siya na artikulu siya ni manmatsogi ni pes ang ginadyo malagomo permahaso na sento anos na tempo mo na ngalan si tata sa giza zuno sumaki bangko giza zu pumuno este na tao pes hafa ni manalago mo gini
Afa monta manu pago na tempo na debidita atan hafa malagota gita manu para tama hasu. Hafa idosta destina, hafa idosta nua legend, if you will, lehendi, no, gifinut samoru. Lo hafa ni, hafa ifa magunta sentu anos na tempo mo na pat mas, 20 anos, 50 anos, hafa mas para un mahasu sa matungwa na adyo na tataw-taw niya, ni kustumben niya, malagwit pati malago, gininhita zo, gimasya dididia na pakti mo na. Pestay mano mo na parom, pega istorya mo, hago lamon na no, hago tumugi, hago kapitan ni bat komo, ni para mano bato ginigilo tano. Pesa sti sumilong esti na zi, respeto niyo sa sangan ginigi, podcast, dos na podcast man taktisti na komentar super respeto. Dagwan bay na nuwa na bravo komentus ko na bay na napupu ikuntosu sa na bububo sa ata na zit sentaza sta respeto madilingo. Pes mana data tuli zo takti. Gita ikweno na kasen manera na stipod hi historia man mamayla na tempo. Man mamayla na tempo sempre u faktu adita ni sistita na para tahasu magahit hafasiha menilagota ginigilo tano. Ay ti kumikeliko na utusakan na gua eleksyon para politika siya dagi 4 2 anos na tempo talo después gua talo politika dan para ta adzik halti malagota para minaneha itanota. Ngan maulikadzo lo maskino enno kumun hasutati war reparations at the from bana isalapi ziman stabagi gerandos kumanasa tati gostat saga gana beahi ni taimanu pero silung esti dan taimanu pero matsuli imamiresi ni manomku nesti pues di después ane makpui gera manhuzung talu za duru mabomba jigatus ya i Marshall Islands dan di ato siya gipapa za maktumagi ji bineno na airi, no? Nuclear fallout at mafananang given ng litera. Pues ano yung munaza ni gera gi 44 na sakan, 1944 na sakan. Matutuhan gi 1946 na sakan, pero masigi ha ito niya experiment para nuclear gigato na lugar. Data hagong aluman ji bineno. Za usasangan este sa sempre o fato na tempo sa mapatitiki ng kongreso pago para mapasa na bill ni sina benti tadi igwa didide no tamiresi guihi ni pinadisisita pago pes na fandistu amzo za manla da tafan parti guigi historia ni para tatugi papa todo itahasu zan imenalang zan todo malabida zan disgrasya sa benti ginin adzu pues anun atan mo na distipagun tempo sigita mamadesi giutumu sti kumunsan atan historia ini ukekesangan bini martu sempi oportunidad ni para ta adzik afa minalagota di estau politikan ay tibe sangan na independent but free association but statehood ay tibe sangan no manu minalago jigi malago bebe sangan kumu matu historiata ni para ta fandanya para ta sangani ipudet ni umaten magi Estados Unidos hafa du porsi minalagotan cross in estau politikan fanyano wihi munga tori tempo magkwenta haw na magkwentan mai sa haw jigi istorya sa mandanya it saput man tau-tau ni hafa minalagota. Pesinigi siya man ato siya todos ti siya ni hafa minalagota gini mo nagitano para ispiritun enough formulik para ispiritun minaulik jan ispiritun para ta aregla familiata ni giman mamayla na tempo siya. Pues malada tahano tatigi restitutuhon tamano managobu na paraon mahaso tamano minalagobu giman mamela na tempo pero masangan na si tatan bihu
Zige bidanya. Afa para menaulik na banda para tadi binaban na banda na para mahasu. Mana ato siya to justisia. Para ikuntus guan o si conception dangklo na gudsineto.